gila depuis avant que o yaade ko men wonduno do ino andi na on pay ko yamen do ni nani wo mo jombude wo onno wo copine meyorami makko men ka ko min menani ko bayda andi wondu ko suusa wolde kan ala do joni non hakkunde mon Allah est ce que on granjo mon timmi mo taw est ce que kalisina hinde wore makko no joni kanko mo wa immade acca sappo e tati tawa sina copine meyorami makko kanko jombata dari jiboldu wallahi ko jibino ko kani buru dum bay ene sen hala ni buru do jonna sikka ko en aybe makko kono goddo susta halande mo jon on ngani ko mi fala si tay de on ka don sustara me minali landere mo koddo ndara on si daw yila haqqille makko amno ko kani non wata min nara ko ro mi tan susama mi andi mo hunde wote o goreje mo naati jiboldu nani wallahi ko jibi naati jiboldu de mi fenan tan non kande mo yaade ko no men susta wolugo nani andi tigi grand jom fewtugo mo hala na mo dum don non ay dandi grand bama to ko kambe di do ko be men ko dala non di do ko dala ko dum man no hakuna be do wallahi asin jo no andi sami ki ko dum Allah wanni mako fanda ko ala ko bi tira usna ya wanta no ka donc hande la metti tawda ko mariage fi e jam dum do ade suuti ko dum no ka ade mo faale malgré fayda na on do ade do fayda no wala ni e bay meri ka dum no ka wadi ko buy wadi plaisir ni na parce que no be faala ko ka donc ça va dum no ngara dum faala parce que bien les min tango mangi lan ko fi voyage en muta bon c'est pas parce que mami lan ma wonde parce que mo landi kala min ko wonde don dum faale ay min ko et puis il faut que procédure on kadi ko c'est vrai dina répondre fi ya demande on est prêt mentalement fi ya wo ka won na fi silang ani yan kono bayaray en fait netizen pas ça dans hal na vie ma on quoi kon bu da faale min gon faala ko won gorga andi fayde bay oti ko ga heba jandi ko ga wowti faala ka yawde acca famille on kadi andi accugol kadi on du suudu do fo ya jodo yo le portal dum kadi hoya andi c'est pas facile donc min am préféré ra ye wonu ga c'est tari en kadi déranger ta non en fait c'est facile andi ben nay affaire de gala wata ma dum ko re ka anda donc andi sa tewti ke wala ko be bada ko don jandu da ma be no do ko re ma be no do kala yartan ko en wotu go ngara mi satti mo en no min gano wela mi mo c'est vrai min ti gano wela mi ya ba mi do ndiyele ran wotu ba mi de porto mo yande da yaay na yangi keto ay bi kayti fayde sa fuddi ga financièrement go déjà go ça va pas être trop difficile parce que ande modi man merkay donc ça va pas être trop difficile parce que modi man merkay parce que no fula andi joni mi fala en investir so ga on va essayer d'évoluer par là c'est mieux ce que tu peux faire c'est une bonne idée aussi hein, c'est une bonne idée c'est pas grave am ko kadi on ko bawo e ngumu ma on ko bawo modi mo ngari c'est risqué un peu parce que na fi ça parce que no la kima afala ka wonde ga fune on tino to non c'est pas ça bon attaque ça dépend de va de va et vient moi je vais rester ici c'est pas grave je m'en ko fala laisse-moi préparer man no fike di mari na tendance ta do yaltu are wadi piji ga bu kadi afami parce que andi fait voyage on procédure ko fala ya ko mami ya mi ndiko ok are kadi hande lan ko ni business fala il faut ga parce que gambura nge fa no ko on do amaso ko mi marsata ga isa fami Johnny ya pas souci Johnny di ma note contrat c'est pas grave dara mi kadi analyse on si voilà d'accord c'est pas grave tu on a lipton s'il te plaît ni arna ada lipton da liste on na ki on lamba quoi hein vas-y Kodiri kumiyari wo kumiyari ben ma de fi mariage kadi no kadi mariage makko no mariage makko surtout abiye mamma
ɓeyda si mocci ɓenni kadi gore jam haɗata ala bungude min min naati aljanna gaaba gonga ko noon ndi o wakkilino mariage ngo finance moƴƴan golli few yimɓe ɓen kadi wakkiliki ɓe golli moƴƴan jama ojo ko am noon ɓuri wakkilade saabu na dogiye ɗum kono yamdude gore dade jam mane ha joni yettaki ɗuɗumaji ɗin e komi ami komi yimi kom ene accini ɗinanɗuma a yitinoya mi yiduno e makko amin o yala kaka wala o yaltino mi yiido ko noon no yoori o o falanande o pide nawi ɗo biyay sa yi tum mo sonka pita noon no andilam illa wayala weli wonduko finalement o tawi o jaɓi few falanta muɗima fus ɗum ay sa anaji ta anu few few ɗum noon mi ara maapi ɗum wallahi ɓe ten keetu jeeri kala teppe woni joni jeeri ɗum noon kolla gandi ko taw maƴƴoy ɗon nde wotere o change avis kadi ko changeata no mi yewtiri no sendalange o ten keeto changeata la moɗo changeata few ɓa mi yewti han ti haray keleyaji nan sabu keleyaji gon toon sa hokkiki ara heɓi probléme kono ko waɗi ko waɗi so ndiyan heddi nokkotako e waɗi Allah waɗiri ni joni moodi ari kono ten keeto jeeri ɗum nam ko dorotoɗe ngalla yo Allah moƴƴinange Allah raw jaɓi nene ɓerno ka bimbilo min ko wuti quoi danki bala min no ɗuma yaari jewte seeɗa quoi madame mo janoma ko suuɗi noddirma ere ko fi programme on merci la weltanima taw ko addi ko si vi fayde procédure ɗum ci ɗum ɗo mariage on feɗɗiri ko noon on tigi ko wawi juuɗe quoi c'est vrai c'est comme ça c'est ça l'amitié andi ɓenna goɗɗo ko wawandama ko waɗantama ko noon donc aray mi weltanike ko moƴƴano e kadi mi fala maganda ko nde watte par ce que ɗa andi ɗo mi ƴettu inframédion nama mi hollima ko ɗum yiwata ɗum ɗo woni ballal ngal ko non ko ɗum woni tigi ti yongoy aɗa noddirma fay tangal ngo ni ko andi fayda séjour on min bandiɗo fayda yewre golle non jaspoji wala programme fixe quoi donc duwama yiltita ko kadi madame ko ɗo kadi min wondata so ɗon no yewtiri non décrochete ɗum jomba accam ɗum moƴƴa ɗum ɗon so tawi de iɗon famotiri naɓɗonti ɗo meɗen famodiri kono andi ɓaare programme voyage ngari ko procédure lawsi gonga ma watake waɗire fof nde wotere quoi waray ko watti ɗon kadi aɗa nenana ga biwganoga mbowir noon toujours lan andi handa yeggitani ɓe je ko noon wondiri komi faala haray kadi ya yewta hono ɓurɗa faalede ni waɗa koto kafeni par ce que so tawi woni koɗo yarno balla hokkita on faala yade o ñande so tawi woni allah muyala yata mais so tawi wadde ka business mo ga o moyen gonɗa ɗuma naade voilà mi sikki ɗum aray c'est important quoi donc kono ngo nana kono faala kono mi faala wadde ɗo ka kono mi faala activité mi faala wadde mi faala business voilà mi faala gollugol ɗo faala jokkude quoi ɗo on so ɓeɓi komi golla mi wawa gollude men komi faala kon tigi o yahan ɗum mais sono man ɓa haali ɗum ɗo waɗirtake hawjere annatan dan ɗo ɗo e ɗum ɗon quoi annatan dan ɗo somi heeɓi boutique wana boutique komi heeɓi o ɗo komi débrouillé o no welalam commerce o no welalam ɗo commerce on no welalam voilà ɗo joni quoi boutique on ande fayda ko joɗi wata finance gol mo illa ko nder ɗum o waɗi devis ma on ɗum joni faala ko il y a pas de problème joni à partir d'aujourd'hui mi fuɗɗotande kadi démarche ɗum dara Lyon so mi heeɓi Lyon no haalida noon c'est par rapport à ça mi andi famde finance tv si anda kadi ko min paɗɗo waɗa wadde il y a pas de problème il y a pas de problème je suis vraiment content de toi parce que hande naafo mijantoma ko mo heɓe ɗo amiɓe wonɓe extérieur ɓe sikka wonɓe garɗon ko puyɓe ma ɗum ko bandiɓe ɓe ala soɓe are